сәлем якын дусларга, шақырамын бары қызны матур жырлар тыңларга. Саумысыз дуслар, саумысыз, ничексің хәлләрегез? Күтәрелсен безнең белән сезнең күңелләрегез. Саумысыз дуслар, саумысыз, ничексің хәлләрегез? Күтәрелсен безнең белән сезнең күңелләрегез. Dilenip yalıydıgız, uynashik da gülüşik. Yemleydi durmuşlarını, birgelep jırlap yaşik. Sağmısız dostlar, sağmısız, nişeksan halleriniz? Küterilsin bizning bilen sizning ko'ngillariniz. Sağmısız dostlar, sağmısız, nişeksan halleriniz? Küterilsin bizning bilen sizning ko'ngillariniz. Jarbiyu oyun gülükler, menne sizning hürmetke. Bugünige bulgan tamaşa, beyremi bulsun yürekке. Sağmısız dostlar, sağmısız, nişeksan halleriniz? Küterilsin bizning bilen sizning ko'ngillariniz. Sağmısız dostlar, sağmısız, nişeksan halleriniz? Küterilsin bizning bilen sizning ko'ngillariniz. Sağmısız dostlar, sağmısız, nişeksan halleriniz? Küterilsin bizning bilen sizning ko'ngillariniz. Sağmısız dostlar, sağmısız, nişeksan halleriniz? Küterilsin bizning bilen sizning ko'ngillariniz. Küterilsin bizning bilen sizning ko'ngillariniz. Sizning ko'ngillariniz. Башкортстанның атказанган артисты Әнвәр Нұрғалиев. Biz yürügen sokmaklarga köpten indi, korlar yaugan, yanı bitken uçaklarda. Tek yaşligim iste kalgan. Yaşligime koytam ali. Rüstem Gizadoliyev'nin kızı ham kızları. Sokmaklardan köpten indi, korlar yağgan, yanıp bitken uşaklardan. Tek yaşligim iste kalgan. Hatterimden yaşlıktagi tanışular, uçraşular. Tan aldından jırlaşular, uyga tiklim uzatular. Yaşligime koytam eli, bir jırlap uzam eli. Yüreğimnin erinüleri belki bozulur eli.
Yaşligine qaytam әлі, bir jırlap uzam әлі, yüreğimin erinüleri, belki basılır әлі. Söyüm deyip, kütüm deyip, eyken sözler qabatlanmay, Ütteri tuğur hisselerden, yük yaşligim unutulmay. Yaşligime qaytam әлі, bir jırlap uzam әлі, yüreğimin erinüleri, belki basılır әлі. Bir jırlap uzam әлі, yüreğimin erinüleri, belki basılır әлі. Yaşligime qaytam әлі, bir jırlap uzam әлі, yüreğimin erinüleri, belki basılır әлі. Bir jırlap uzam әлі, yüreğimin erinüleri, belki basılır әлі. Yüreğimin erinüleri, belki basılır әлі. Buldurasın mı Aybolgaç? Değerli kişiler, Bik salgınıp karşı aldım sizine. Şu konsertime. Bugün bizning 4-chi konsertimiz anışlaklar to'la zallar bilan zo'r rahmat do'stlar. Ko'ngillar bizning cheksiz to'la, butun ko'ngildan chiqqan jırlar, munglar barchada chin ko'ngildan sizning uchun yaxshi, yaqin do'stlarim, o'zimning boshqasidan tomoshabin uchun. Zo'r rahmat, alqishlar sizning uchun. Ko'rishlar nasib bo'lsin. Esan chaqda ko'rishib, suygan chaqda suyib, yordam etganda yordamlashib yasharga olsin. Güzel yaylatgan jir, uchrashurmiz. Haklar yata benim üstelimde, bik son aldım mini bik ağlarını, seni şanlık kişi sözlerinden yasagansın yalgış kararını. Bir görüşü üze bir ömür, uçraşırımız belki dağını bir. Yıllar belen, yıllar arasından açılmışa kalgan kökmezler. Sanı kilem şakırımlarını, saat sayın seni göremedik. O yoldan gözün almışa, kötüğünü minde bilen bil.
bir görüşüp üze bir ömer uçraşarımız belki dağını bir yıllar bilen yıllar arasından aşılmışa kalgan kökmezdir. Min gitsem gider için kilem bir görüşü barı birgine yaratsam da yürek gafı etmey başka gelmeyim şunu bilgine bir görüşü üze bir ömer uçraşarımız belki dağını bir yıllar bilen yıllar arasında aşılmışa kalgan kökmezdir. Bir görüşüp üze bir ömer uçraşarımız belki dağını bir yıllar bilen yıllar arasında aşılmışa kalgan kökmezdir. Yıllar bilen yıllar arasında aşılmışa kalgan kökmezdir. Zor rahmat dostlar. Kelecek jırımna sizge iştiresim kile. Rayli Mutbayev icra etken jır Tik Sen ağına. Yıldızlar sinekine paysasın Barı senin için güne Saylaymanın yaptasın Sin ağına Ay kuyaşның nurların Sin ağına bağışlana Jırlarның motorların Sin ağına Ay kuyaşның nurların Sin ağına bağışlana Jırlarның motorların Sin ağına şeşe vatan Bakşaдағы güllerin Бәхет шатлыққа көмелен Сенің янда күнәрін Сен ағына Ай құяшның нұрларын Сен ағына бағышылана Жырлардың моторларын Qanatlanıp Yanına qaytып келен Менің үшін бик қадірлі Икенлігіңні білем Сен ағына Ай құяшның нұрларын Сен ағына бағышылана Жырларның моторларын Sin ağına Ay kuyaşның nurları
bağışlana jırlarning motorlari Sinagına bağışlana jırlarning motorlari Башкортостанның атказанган артисти Әнвәр Нургалиев. Бүгінгі бейрамның хужасы Әнвәр Нургалиев. Саумысыз хайырлы кечләр. Шушы Уфа қаласында яшап ятучы хөрмәтле милләттәшләр. Казаннан, Татарстаннан сезгә миллионлаганнарча зур. Эх, дуслар, білсәгіз идем, ничек сағынып келдік біз сізні. Сезнең ягымлы карашларыгызны, сезнең ялкынлы алкышларыгызны, сезнең елмайлы йөзләрегезне, шыгырдап торган йөзлекләрегезне. Эх, дуслар, менә bütün Татарстаннан килгән артистлар өчен җавап бирә алмыйм. Ну, менә сезнең якта шуның хәтле энергетикага баяк сезиме? Бер урында тик торып булмый менә. Менә ничектер менә тут тегендә алып бара, тумында алып килә. Урыс әйтмешче меня прет менә. Белмим, нәрсәдән, әллә сезне күрүдән, әллә тәмле кымыз ичүдән. Сез дә безне сагынып каршы аласыз, кадерле дуслар. Дөрестән дәгән, иң нык сагынып каршы алучы ул юл кырыенда басып торучы гаи хезмәткәрләре инде. Юлга йөгереп чыгалар, сорады шуның таякларын селкиләр, как будто без капчык бүләк дигән кыш бабайлар. Карале, сез түгелегез, конечно, юл кырыена чыгучы, но ир точно туктатты. Дуслар, biz sizge бүләк белән килдек. Дөрестән дә Татарстаннан бүгенге бәйрәмнең хуҗасы булган Әнвәргә һәм дә сезгә бүләгебез бар. Әле нинди мәртәбәлесе. Татарстанның атказанган артисты Лилия Хамитова. Kıyağına dinləgənsən, əllə yuri, əllə kılıb күңілімні ұртағанsən. Bir şak gözüm açılırma, kütərsim anlaşuna, Kıyağında yürtən kışı, min bitində anlaşuna. Bir şak gözüm açılırma, kütərsim anlaşuna, Kıyağında yürtən kışı, min bitində anlaşuna. Уртак булганда һәр икесен таба эзләп, язмышлардан узып булмас йөрмигәле читләр күзләп. Минем йөрәктем түгел, вафадым аңлашуна, сездер ничә сер бирмичә, һаман көтә аңлашуна. Минем йөрәктем түгел, вафадым аңлашуна, сездер ничә сер бирмичә, һаман көтә аңлашуна.
Егер тик үзгәрмәс бу гадәтем, ни хәл итим сине даулап суга бит сөю сәгатем. Сандугачта сайрый теләп, бары белән аңлашуна, хыялымда йөргән кеше син генә бит аңлашуна. Сандугачта сайрый теләп, бары белән аңлашуна, хыялымда йөргән кеше син генә бит аңлашуна. Хыялымда йөргән кеше син генә бит аңлашуна. Син генә бит аңлашуна. Хәерле кич һәрберегезгә дә. Исән сау гына яшәп ятасызмы, Уфа? Исәннәр монда инде шулай бит, азапланганнар өйдә калгандыр. Инде менә сезнең белән очрашырга насыйп булды. Әнвәр Нургалиевка шиксез рәхмәтем күп, чөнки инде Уфа шәһәрендә күптән булганым юк. Сезнең белән очраштырганы өчен бик матур җыелгансыз. Әллә инде Ходаем бинокльдан да карап утыралар. Монда весовой категория буенча иң дәртлесе мин инде. Күреп торасыз, кеше рәтендә йөргән. Күренәмдер бит. Мин дә күренмәсәм, әстәгъфирулла инде булай булгач. Бүтәннәрен әйтеп тә торасым юк. Инде, әлбәттә, без бик шатланып килдек Казаннан. Сез дә бик шатланып безне көтеп алгансыздыр дип ышанып каласым килә. Шатланыйк сезнең өчен. Düşkan sayın, uzatmasın yürek yarasın. Afu ite bile güçlü yürek, bir kimge de kayıp takmasın. Şatlanıp o sultanlarga, yıldızlarını görüp sıkılanır. Yakşılar olsun canlarda, yalgışlardan zinhar saklanır. Şatlanıp o sultanlarga, yıldızlarını görüp sıkılanır. Yakşılar olsun canlarda, yalgışlardan zinhar saklanır. Muradına jite түзә белгән, берәүгә дә үпкә калмасын. Язмышлар вакытыннан алда, маңгайларга эзләр салмасын. Шатланып асу тамларга, йылдызларны күреп сыкланып. Яхшылар булсын җаннарда, ялгышлардан зинһар сакланып. Шатланып асу тамларга, йылдызларны күреп сыкланып. Яхшылар булсын җаннарда, ялгышлардан зинһар сакланып. Жылы караш белән, ачык йөзе белән зурласын. Шатлыклар тормышка ямәсләп, бусагадан түргә атласын. Шатланып асу тамларга, йылдызларны күреп сыкланып. Яхшылар булсын җаннарда,
Yalgışlardan zinhar saklanır. Şatlanır kasudumlarga, yıldızlarını görüp sıkılanır. Yakşılar bulsun canlarda, yalgışlardan zinhar saklanır. Yakşılar bulsun canlarda, yalgışlardan zinhar saklanır. Татарстанның ат қазанған артисті Лилия Хамитова. Бик зур рәхмәт. Лилия Хамитова. Клавишада Илдус Дәулянов, баянистларыбыз Илнар Гилмәншин, Руслан Галин һәм гитарада Илдар Бикметов. Барысы да сезнең өчен. Бик зур рәхмәт, дуслар. Инде дәвам итәбез. Менә килеп җиттек Башкириягә, дуслар. Уфага килеп кирдек. Карыйбыз сезгә. Bir nindi krizisa күренми. Аллага шөкер. Гомумән ул кризис белән безне куркытмакчы булалар. Безне Алабута ипие белән ашап, Гитлер Германиясын җиңгән халыкны ниндидер кризис белән куркытмакчы булалар. Шулай бит. Менә шушы залда Брежнев заманасында туганнар хайран микән? Кул чабалыгыз, пожалуйста. Хорошо, аңлашылды. Хәзер Горбачев заманындагысылар кул чапсын. Вот, күрәсезме, дуслар? Брежнев вакытында ничек эшләгәннәр дә, Горбачев вакытында ничек эшләгәннәр. Безне Горбачев вакытында, мен мәсәлән Брежнев вакытында туган кеше, менә мин әйтәм, ничегрәк без ул вакытта яшәгән икән, сотовый телефон сөзейме. Шаккатан просто белә. Ничек яшәгән икән без сезнең белән тимер ишексез, автомобильсез, интернетсыз ничек яшәгән икән без сезнең белән. Ничек яшәгән икән без сезнең белән судысыз, кредитсыз. Шаккаткыч просто белә. Ничек ачтан үлмәгән икән без, понимаешь? Дөресен әйткәндә, менә Макдональдс булмады, ачтан үлмәдек. Пластиковый тәрзәләр булмады, атып үлмәдек. Виагра булмады, таракан кебек үрчәдек, понимаешь? Безне Брежнев заманасында самогон аппаратларын тырбадан ясаган кешеләргә хәзер ничек яшәргә өйрәтмәкче булалар. Безгә бер көнне телевизордан күрсәтәләр. Бер кечкенә генә бала урамнан барганда урамытын сыйпап ала. 5 кенә секунд эчендә эләктереп кенә ала кулын шуны хәтле. Моны анасын күреп ала даган, ой, какой ужас, какой кошмар. Аның баласы урамытын сыйпап алган. Теге баланың кулын күрсәтәләр. Андагы бактерия, андагы инфекция кайнап тора инде все. Хәзер шушы бактериялар баланы ашап бетерәчәк, юкка чыгарачак хәзер все. Шуңа күрә анасы тиз генә баласын алып кайта даган, ваннага утырта да, специальный махсус антибактериальный сабын белән баланы баштан аяк шатлатып җуып ата. Һәм Алланың рәхмәте белән антибактериальный сабын баланы исән калдыра, бактериялардан азат итә. Мин уйлап торам, мин әйтәм алай булгач, без сезнең белән ничек исән калдыгы икән ул антибактериальный сабынсыз. Мин шәхсән ул урам этләрен сыйпау гына түгел, мин алар белән бергә сөяк кимереп үскән бала. Без урамда уйный торгач сазга батып әтәдириек. Бездән бактериялар үзләре куркадыр я. Монда Уфага килеп кирдек, садикларны бикләгәннәр, мәктәпләрне жапканнар, карантин. Мин әйтәм, менә иң тере халык монда ул. Бүтүнесе тере, ивисәннәр җыелган монда. Менә безне өйрәтәләр, бер көнне телевизордан күрсәтәләр, бер шуны хәтле абруйлы гына матур киенгән бер ханым, шуны хәтле күренеп тора, күренекле, сөйләп утыра. Бүгенге көндәге современный садиклар ди ул. Современный садиклар балаларга дөрес тәрбия бирә һәм тормышка кирәкле сүзләргә өйрәтә ди. Тормышка кирәкле сүзләргә өйрәтә дип утырган була. Менә мин бәләкәй чакта садикта воспитатель апаның аягына 3 килолы гантел чырып җибәрдем. Беләсезме, күпме тормышка кирәкле сүзләргә өйрәндем.
Min әлі мыңаршы, татар сөзіне мұның қатны бұрмалы екенін білмейдірем. Әти білән әнеден башлады, исем қошқан молла біле тәмамлады. Һәм қызғанышқа қаршы ол сөздеріні көп қолланырға туры келді. Қазір әзірек, әлхамдулилла, Аллаға шүкір. Мына телевизор, бүгінгі күнде әгер телевизорға айданып қайтамыз екен, ол 186 канал, анда нәрсегіне көрсетмейлер. Дүрсіңін айтканда ол 186 каналны бір кімде қарамайдыр. Ол 186 канал не керек пульттен оқтарына бұтырушыңын. Отырасың, оп, шәріғатын келіп шыға. Дальше ізлеп кетесің. Шоларының бірсінде американский боевик ансы обязательно. Обязательно. Американский боевик бүтін дүнияны монстрлардан құтқара. Алса біз үләбіз, ол болмаса. Мына шул бір американский супергерой бір вақыт мотоциклға отырған монстрлардан қаша. Монстрлар бір күту, шуны қатты емсіз етіп ясағаннар тігілеріні. Мені қорқытырға тілегенлер ол монстрлар білән. Чтобы енемесе мен ол монстрлардан қорықсан деп ойлағаннар. Мені пул монстрларға. Мына мен еш вақытта мотоциклға отырып, көрші ауылға бір қыз янына жүрдім. Мына ол ауылның жігіттері орақы ішкеш, вот монстр ялар. Ана біреу жүрген тоже. Бір тапқыр мені ГАЗ-53 автомобиліне түйеліп қудылар. Мен иш планета 3-де тігілер ГАЗ-53 автомобиліне түйелешкендер. Мен шыша біләңін әрғыталар. Мен урамға тігілер урамға. Мен тықырыққа, алар тықырыққа. Мен көпірден секірттім, алар менің арттан. Мен суны шердіріп шықтым, аңда уже біздікілер. Тезгіре, мотоциклдан секіріп түштім, мотоциклны текшірем. Жігіттер айтар, нәрсе бұршыларсың, барсы да тәртипте, мотоцикл тәртипте. Мейте мотоцикл тәртипте, орта отырған қыз жоқ. Қайадыр секіртмеді түшіп қалған. Обязательно қазір рекламировать етелер екен бір нәрсені, ана бір енді шибер қатын қыз рекламировать ете. Магнитофон боламы ол, бір әнді машинаға двигатель боламы, бары бір қатын қыз обязательно рекламировать. Хәтті ихтибар еткеніңіз бардыр, бүгінгі күнде хауа тұрышындаған картадан ғана жібермейлер, бірер қатын қыз шыға. Аның көлмегі тарттырып қойылған бұлай. Мұнда қыдыш, мұнда бұдыш. Мұнда ирінлер қабартма көк, мұнда брижне қыннақа кәбек қошылар, көрсік мұның қатлы мұны. Бүгінгі күндегі қырмыз қалы білән шешме арасындағы хауа тұрыша. Как будто сен аны тыңлағанда қырмыз қалы погодасын ойлап отырасың. Бір күні телевизордан көрсетелер реклама 40 яшьләрдәге бір ханым көзге қаршысына келе, өзін қарарға келе. Өзін қарарға келе, бір вақыт көзге келіп жеткеш, өзін көруге мендедір хашарат шүрәлі көрген міне қорқуға қала. Ужас, кошмар. Бақсаң ise, мұның көз түбінде бір жиыршық пайда болған екен. 40 яшьта көз түбінде бір жиыршық пайда болған. Все, тұрмыш бітті. Көз түбінде бір жиыршық 40 яшьта. Қалған жердегі буразналар ансы пұштак. Көз түбінде бір жиыршық, мұнда қазір виталифтин керек, мұнда қазір крем керек, мұнда массаж керек, бір нәрсе де керек мей. Мына мен бір күнні автовокзалда бір ханымны көрдім. 50 яшьлар тиресі көз түбінде нек бір жиыршық болсын, ялтырап тұра, мына фингал. Зәп-зәңгер бұясы да yoqtaшы. Мына мұнда виталифтин түшкен видимо. Ну, дұрысыңын айтканда, життирек темаға қайтсақ, мына ол залда отырушы мүләйім, шибәр, современный ханымларға айтесім келе. Хатын қыздың ең түп көзгісі ол диварда, стенада ілініп тұрушы пиялағына түгіл. Хатын қыздың ең түп көзгісі ол, оның шиста, пүхте, тәртиплі, әдәплі, иманлы балалары, оланың шиста, пүхте йұрты һәм ашатып, ішіртілген, түрлі яқтан қанағат болған оның ире. Есегізді қалдырығыз. Рахмет. Рахмет, достар. Тиккәгіне сөзімнің азағын қатын қыздарға, еш қатын қыздарға еленіп қайтмадым, чүнки алар бит келешек буынны тәрбиеләүшілер. Алар біздің балаларыбызны тәрбиеләүшілер. Һәм ол келешек буын ұнытмасын ие. Ұшмақ, ол әнилерінің аяқ астында. Біздің келешек, біздің ұмтылыш ол ұшмақ.
ümitler bağlar, ak bәхетләр tilär, kaderler üsterdin enkayım. Üstün uyjitsem de, mini bitele aman, senin bir süykülü bepkayım. Üstün uyjitsem de, mini bitele aman, senin bir süykülü bepkayım. Hoşuma fayda miken, gökten şirden miken, ip yürümesin elle koylarda. Hoşuma ituduslar, ulu bit bizning gaziz, erkeklerinin ayak astında. Hoşuma ituduslar, ulu bit bizning gaziz, erkeklerinin ayak astında. Enkeylerinin eyken, dilek duaları, beni beleden bizini kutkarar. Turmuş yaşav birgen, enkeyge Kudaydan, uzun uzak ömür sin sırar. Turmuş yaşav birgen, enkeyge Kudaydan, uzun uzak ömür sin sırar. Uzun uzak ömür sin sırar. Gibi dilekler dilim bugünde. Zor rahmat. Bu kümüş baldak buldu burayı. Rahmat zor itib. Zor rahmat. Emine bu soru şeşkeler, benim şeşkeler. Soru tisining eng yaratgan tisim birisi. Zor rahmat. Келешек жырымны жырлыйсым келе. Өзімнің якын достымның истәлегенә. Бүгінгі күнде бик иртә безне ташлап киткән достыма. Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган артисткасы Вәсилә Фаттаховага урыннары булсын оҗмакта. Ömürler bir güne, kaderin bilgine, vakitlar eremigen,
uzmasın. Körületip yaşap kal, izgelek eşlep kal. Ükinirgen gine yazmasın. Derebizden jirgen kilmegen mengigen barımızda. Kunak bu dünyadan kimge küpme yazgan, kim sığınlap kim aldan barısı da. Yazmışım kolunda barısı da. Yazmışım kolunda. Turmuşnun yolları Urau hem bırmalı sınavı, anın bitmen terli. Nikine bulsa da, güngeller tulsa da, dünyada yaşağı güngeller. Derebizden jirgen kilmegen mengigen barımızda. Kunak bu dünyada kimge küpme yazgan, kim sığınlap kim aldan barısı da. Yazmışım kolunda barısı da. Yazmışım kolunda. Tanırmışım məqnəsin, yaşav qağidəsin. Bir kısımlar qına anlayız. Özüngənsin əgər qalsa yaptı izlər. Demək biz yuqa kilmegen. Derebizden jirgen kilmegen mengigen barımızda. Kunak bu dünyada kimge küpme yazgan, kim sığınlap kim aldan barısı da. Yazmışım kolunda barısı da. Yazmışım kolunda. Zor rahmet sizlar. Anın mаңла жырлары har vaqtda benim iste, bizning iste. Inanı bir koşanda bizning aradan gitti demeyim. O gitti başka gastrollarga. Anın yaktı mыңнары, mаңlı tavışı har vaqtda bizning көңілдә, bizning kulakta. Zor rahmet. Zor rahmet sizlar. Нәрсәгә булмасын, безгә яшәргә, үлгәннәр артыннан китеп булмый. Изгелек, иминлек эшләп,
Yaşarga yosan Allah birsa. Ham indi konsertimizni davom etamiz. Yangi jыр aytasim kela, bugun mening bizning konsertda yangi jırlar, elekka sizga tanish bo'lgan jırlar. Shuda elekka jırlarni eshitasiz kelsa, xat yozasiz, yeysa, qishqirib o'rningizdan aytsangiz bo'ladi. Kelashdikmi? Zalda dileler var mı? Aha, уже men aytayım buylari. Ana перерывдан so'ng so'rayib turganlar edi. Chatabek irte. Aha. Ko'ram. Dali bitta перерыв meni ko'z oldima keltirgan перерывdan so'ng narsa bor ekan bunda. Dileler var mı zalda? Birer dile isimli birer kız ile opa var mı? Var mı ne? Dile mi? Zile mi? Nesime mi? Koya. Zile de var mı? Raylı Mütbayev'nin yangi jırı. Dile mi deb atalar? Güle güzellerine mayakтай karşıların Durmuş yolu şu alıganıdan Yol taptım adaşmadan Sin bəxitim benim bilen Senin üçün yanamı güyen Kol acayipsin akilen Yarattam seni dilen Sin bəxitim benim bilen Senin üçün yanamı güyen Kol acayipsin akilen Yarattam seni dilen Senin gözler sihri nurlar Ruh saldı turmuşumda Sen bulğanğa min eriştim Turmuşda ulaşıma Sin bəxitim benim bilen Senin üçün yanamı güyen Kol acayipsin akilen Yarattam seni dilen Sin bəxitim benim bilen Senin üçün yanamı güyen Kol acayipsin akilen Yarattam seni dilen Şəşdik ikəv Birgə sittik suların Senin bilen birgə bilmə Bəxit kisin suladın Sen bəxitim benim bilen Senin üçün yanamı güyen Kol acayipsin akilen Yarattam seni dilen Sin bəxitim benim bilen Senin üçün yanamı güyen Kol acayipsin akilen Yarattam seni dilen Kol acayipsin akilen Yarattam seni dilen Yarattam seni dilen
Zor rahmet. Zor rahmet. Мен бәхетлем. Мен тормышта дилем булмаса да, үземнең Иринам белән мин бәхетлемен. Сезгә дә бәхет телим. Бәхет ул нәрсәгә? Иртән торып, күзеңне ачуга, кырыңда сөйгән ярың булса. Күрше бүлмәдә балаларың тәмле итеп йоклап ята. Җәйләреңне эчеп, чиста киемнәреңне киеп, эшеңә чыгып, урамда, урам сыбрышылы янында идән юшыгына исәнләшеп хәлен белеп, утырып эшкә барасың. Шуннан соң иңе балаларың гаиләң кырына кайту. Менә иң зур бәхет шул. Мин сезгә телим шуны. Райым Мөдбаевның тагда бер җырызга тәкъдим итәсем килә. Син минем назларым. Көлбия баша килә сүзләре. Яшьлегем таңында кабынған bir йолдыз, мәхәббәт илендә түгелмен мин ялгыз. Син минем язларым, син минем назларым, син минем җанымның яртысы. Син кояш, син ayım, тормышымның җәе. Син бәхет, шатлыгының барысы. Күңелем аккошы булыйкчы гөл бергә. Атлыйкчы янәшә бергә без гомергә. Син минем язларым, син минем назларым, син минем җанымның яртысы. Син кояш, син ayım, тормышымның җәе. Син бәхет, шатлыгының барысы. Bir tükülep jıyıla tормышта бит бәхет. Янда сине тыю, үзе дә бер рәхәт. Син минем язларым, син минем назларым, син минем җанымның яртысы. Син кояш, син ayım, тормышымның җәе. Син бәхет, шатлыгының барысы. Зор рахмет. Кыска гына гомер ичендә бер-берегезгә сөенеп, сөйләп яшәргә язсын. Сөйгәннәрегезгә матур сүзләр җәлләмичә. Сөйгәнем, бердән-берем, алтыным дип яшәргә язсын. Барыгызга да саф мәхәббәт, чын мәхәббәт телим. Лилия Павагитова, Гөлбия Шакир дуслары. Алтыным син минем, алтыным.
matur süzeler bulsa Sin bit layık barısına Ay koyaştay balıkıp karşı Шығасың сен қарышыма Алтыным сен алтыным Сөйімнің ялықыны Жаным кейіп сусағанда Сен бет суның солықаны Алтыным сен алтыным Сөйімнің ялықыны Жаным кейіп сусағанда Сен бет суның солықаны Мәхәббәт ул газап булып Күңелләрдә йөрмәсен Бәхет нуры булып балкып Ялкын булып дәреләсен Алтыным син алтыным Сөйімнің ялықыны Жаным кейіп сусағанда Сен бет суның солықаны Алтыным син алтыным Сөйімнің ялықыны Жаным кейіп сусағанда Сен бет суның солықаны Сөйіп шешкенді әмі сыймас Көңілімдегі қояшым Тұрмыш юларын ұзғанда Бұл ғұмірлік юлдашым Алтыным сен алтыным Сөйімнің ялықыны Жаным кейіп сусағанда Сен бет суның солықаны Алтыным сен алтыным Сөйімнің ялықыны Жаным кейіп сусағанда Сен бет суның солықаны Жаным кейіп сусағанда Сен бет суның солықаны Bu benim plемянницамның kızı Аиша. Хатын kız деген жырларыбыз Алла берсе. Рахмет. Зор рахмет. Зор рахмет достар. Шундай сізден жылы, яхшы энергетик. Шундай матур шешкелер. Yüzlerinizдің яқтылығы жырламай мүмкін түгел бұл дүнияда сіздің білен болғанда. Зор рахмет. Сізге Риянға жырымны сізге іштіресім келе. Аның композиторы синтезатор алдында. Яқын достым, талантlı егетіміздің бірсі Илдос Давлянов жатқан жыр. Мүкжизем! Yollarımdan yüreğime saldım iz İyilikli kuş idim hazır yaşayalmamdır sensiz Yıldız sana ayran sıra
üzülüp gitkenim mucizem. Ay koyaşım sağışım, sen ikensin beriginem. Yıldızlara ayram sıra, üzülüp gitkenim mucizem. Ay koyaşım sağışım, sen ikensin beriginem. Dünyanın dürt mizgilden dış var tağın der mizgile. O koyaşlı ay yankaralı sen yutulu küngele. Yıldız sana aydan sıra üzülüp gitkenim mucize. Ay koyaşım sağışım, sen ikensin beriginem. Yıldız sana aydan sıra üzülüp gitkenim mucizem. Ay koyaşım sağışım, sen ikensin beriginem. Nasiydi bu mizgelen uçramazsan yolunda. Tuğmasıydı sin arına yazılgan bu jırında. Yıldız sana aydan sıra üzülüp gitkenim mucizem. Ay koyaşım sağışım, sen ikensin beriginem. Yıldız sana aydan sıra üzülüp gitkenim mucizem. Ay koyaşım sağışım, sen ikensin beriginem. Ay koyaşım sağışım, sen ikensin beriginem. Davlat Biyo ansambli Viraj ham Boshqirdistonning otqazangan artisti Anvar Nurg'aliyev. Anvar Nurg'aliyev. Qadrli do'stlar, agar o'zingizning artistingiz bilan mangu birga qolasangiz kelaykan, ondan birgina minut qadag'in ayrilshasangiz kelmaykan, buning uchun bek prostgina 200 so'm и все. Diskni sotib olasizda hijoqlash uning bilan. 15 minut tanaffus do'stlar, rahatlantirib jol aytasiz, diskni sotib olasiz. Biz qop qolib olamiz. Kстати, ne, orag'izda bulay balish oshorga tilovchilar yo'qmi? Balish oshorchilar bormi? Qaysigiz? Balish oshaganda meni de chaqirasan, brat, yami? Ha. Yaraydi do'stlar, disk sotib olamiz, balish oshaymiz, ondan so'ng 15 minutdan yana yig'ishamiz. Sollar akmasılar şol indi, sollar akmasılar indi. Ağıyd elinin yarlarında, sollar kalkmasılar indi. Sollar akmasılar, sollar akmasılar indi. Ağıyd elinin yarlarında, sollar kalkmasılar indi. Sollar akmasılar şol indi, sollar akmasılar indi. Yigitler sol üstlerinde,
Uşak yokmasalar indi, sollar okmasalar, sollar okmasalar indi. Yigitler sol üstlerinde, uşak yokmasalar indi. Yigitler sol üstlerinde, uşak yokmasalar indi. Sollar okmasalar şul indi, sollar okmasalar indi. Solda bargan yigitlerge kızlar bakmasalar indi. Sollar okmasalar, sollar okmasalar indi. Solda bargan yigitlerge kızlar bakmasalar indi. Sollar okmasalar şol indi, sollar okmasalar indi. Elek keşe ol su bulup, toңlar otmasalar indi. Sollar okmasalar, sollar okmasalar indi. Elek keşe ol su bulup, toңlar otmasalar indi. Sollar okmasalar şul indi, sollar okmasalar indi. Olar ogıp kına kite, kobat koytmasalar indi. Sollar okmasalar, sollar okmasalar indi. Olar ogıp kına kite, kobat koytmasalar indi. Olar ogıp kına kite, kobat koytmasalar indi. Zor rahmet sizlar. Bu жырлың авторы, ижад етті Наиль Абы Шаймарданов, yoqtashim Роберт Абай Минуллин sizlerine. Соллар окмаслар инде деп аталды. Келешек жырым алдымнан әйтәсем килә. Белүегезчә, минем күп жырлар багышланган мәхәббәткә. Мәхәббәт туган җиргә, мәхәббәт Башкортстаныбызга, мәхәббәт әниятигә, мәхәббәт сөйгән ярга, мәхәббәт жырларга, мәхәббәт тамашачыга. Киләчәк жырымны мин жырлыйсым килә әти-әниләрнең тигезлегенә, аларга тигез тормыш теләп. Аларга исәнлек, саулык теләп, исән сау булсыннар алар булганда. Без жырларга да, эшләргә дә әзербез. Durmuş kiyenitelerinde eti borç çilek. Durmuş alım barganlarda, bağımı deyip yanganlarda, ikisi birge girek. Bildiremez çilekler, elli par yürekleri. Eti yanında emi var, emi yanında eti. İyi güzelliklerin şularının, tazalıkların şularının, bir seni kıday jallemi. İyi güzelliklerin şularının, tazalıkların şularının, bir seni kıday jallemi. Kışlarday sayraşır üstek, ömrü diyeni tegizide.
Çaypalmadı barı çilekler Bir iki yıldan bir yadından Otlauğa iki güzide Bildireme çilekler Elli par yürekler Etti yanından İbar emmi yanından etti Güzelliklerin şularının Tazdalıkların şularının Bir seni kızay jellemin Güzelliklerin şularının Tazdalıkların şularının Bir seni kızay jellemin Yaşamadık de bitsiz elli üzü gözüşüm İndi yaşasak idi Uçurgan kuşları kızının koyup ipsi var kışım Bildireme şilekler elli par yürekler Etti yanında var emmi yanında etti Güzelliklerin şularının Tazdalıkların şularının Bir seni kızday jellemin Güzelliklerin şularının Tazdalıkların şularının Bir seni kızday jellemin Var çilekler tügülgen tulup bulmaz Qaysı kız bulmaganda da iki kız var çok da kebek Üyübüz çılıp bulmaz Bildireme çilekler elli par yürekler Etti yanından İbar emmi yanından etti Güzelliklerin şularının Tazdalıkların şularının Bir seni kızday jellemin Güzelliklerin şularının Tazdalıkların şularının Bir seni kızday jellemin Bir seni kızday jellemin Bir seni kızday jellemin Bildireme şilekler elli par yürekler Etti yanında İbar emmi yanında etti Zor rahmet. Anau, Матур бәбинең исемен сорарга, исемен кем синең? Тебя как зовут? Сабина. Сабина. Сабина, ты такая красивая? Спасибо. Астагфируллах. А ты с кем пришла сегодня? С мамой. С мамой? Сезгә дә шулай тергәме? Сезгә ярамый. Спасибо тебе, Сабина, расти красивый такой же, хороший. Ладно? Песни любишь ты? Да. Ой, молодец, Сабина, ты просто ангел. Рахмет, туган. Симонка? Рамир. Рая. Рахмет. Утире. Ярый, рахмет. Менә дөресен әйткәндә, минем әти белән әни утыра, әби белән бабай, например. Дөресен әйткәндә. Үбешәсе килә дисәң тагын, килми дисәң тагын, грипп потому что. Ирина да кырда. Әни бу былай гына шаяру гына. Рахмет, дуслар. Рахмет. Шундай балалар. Алар билеп туалармы? Телләренә, сүзләренә балдамай. Ушларым китә, рахмет зур итеп. Әти әни дигәннән, мин үземнең әти белән әни алар инде авылдалар, картлар, 77-76 яшь бүгенге көнгә. Алар инде әти таягына таянып. Минем балам кайчан бер концертларыннан бушап кайтыр икән
deyip күтәләр, телефоннан шылтыраталар күнде, мин инде үзем дә шылтыратырга тырышам. Бик уникальный кешеләр. Аны сөйләп бетерерлек түгел, минем Иренам кайткан сайын аптырый аларга. Авылга кайтсам, әтинең авыртмаган җире юк. Андый диагноз дөньяда юк. Мин белән бүген монда минем бик дусларым, врачларым күп, табиблар күп. Миңа килсә калса инде, Уфада булган бүтән больницаларда йөреп чыкты ул. Авылга кайтсам, балам, что-то элегрәк менә монда ат типкән юк, кабырга кадалды йөрәккә, шуның белән йөрим һаман. Мине больница берәр яхшы больница әйтеп сал әле ди. Әтим әйтәм, раз алай булгач, йөрәк серьезный, бер әйдәмен әйтәм барыйк. Бер-ике көн үтмәй әти терелгән, бер җире артмый. Балам кайтырга кирәктер инде хәзер. Яни иң берүзе нишәп ята инде анда, бу малларны кем карый ди. Эштән тол кайгыра, күрше йортны бер бабай карый. Көннәшә. 77 яшь. Инәйгә килсә инде анысы үзенә бер юморист дисәң, анысын больницага алып барып булмый. Ул больницада яткан алмады, менә Наил абый. Ул бүген монда 2 мәртәбә аңа 2 күзенә дә операция эшләделәр, зур рәхмәт. Бүгенге көндә Наил абый миннән дә яхшырак күрә. Гәзитне былай иттереп тә укый, былай иттереп тә укый. Анда рәхмәт сезгә. Шуңа аны барсаң больницага, ул бездә дә тора алмый, больницада тем более яшәй алмый, тора алмый да. Балакаем, әтәң миннән башка бер нәрсә дә эшли ул. Ул бит йортка суда алып керә алмый ди. Мин кайтырмын, терелдем, бер җирем дә артмый ди минем ди. Анасы үзенә кайгыра, күршедән Наил җиңе бер үзе генә яши. Менә шундый яларда мәхәббәт. Сезгә дә шундый мәхәббәт телим. Рәхмәт зур иттерәм. Дөнья шатлыкка тулсын, бар булып канатларыбыз, бу бәхетле чакларыбыз гомерлек була күрсен. Гөрләп барган эшем бар да, эшләр өчен көчем бар да, мин бәхетле тормышымда ышанычлы кешем бар. Нинди генә хәлләрдә дә, миңа ауыр мәлләрдә дә, таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Таянырлык кешем син бар, ышанычлы кешем бар. Минем шундый кешем бар. Әнер тоғаным, біз сіздің білән яқсаш, Әлшәй районы төбәне өріс, сіздің абай ғыздамында сізге зор уңышлар тілейм. Біздің Әлшәй районы ол әйбет ауыл, матур район. Біздің өзіміздің геройымыз бар, Ихсанов, Герой России. Мин Юсупов. Рахмат. Рахмат туғаным. Зур рахмат. Көттірдім қызларына. Исердім. Стағафиралла тағады бәді. Ну, шибәр. İsəniz, mingə da mikrofon olmaz mıkən, rəhmətlərimlə etəsim kili. Biləsiz, qavşayım, qavfu etdiniz. Biləsizmi, min sizдің fanatka. Şəşək üçün mingə şokoladka yox, что ли? Şupa-şupus. Alaysa o, ben bilməsən. Şupa-şupus yarayma? Yara. Oy.
Men sizni shul xatlikni yaratam, oy rahmat sizga. Shul xatlik yaratam. Men sizning butun shirlaringizni bilaman. Ul yoshligimga qaytamanli. Ondan so'ng ul par alkashlar yerini yaratam. Oy. G'afuytingiz. Par oqqishlar, ey bitaymi? Men sizni просто обожаю. Siz bilasizmi siz kim? Siz Bashkirskiy Stas Mikhailov. Sizni bütün xotin qiz yarata shulay bit. Oy. Qovshim. Oy, aytirgan turibman. Men poдружка bilan keldim bit hali. Zarina, ida chiq endi, Zarina, ida. Давай. Tezroq Zarina. İstemisiz. Oy, men shunday qovshim. Men sizning yarim fanatqiz. Может, sizdan автограф? Uf, qovshatdingiz. Mana tutdingiz. G'afidingiz, men terladim, azroq qovshim. Hozir 1 sekund bundan qo'yingiz hali. Oy, rahmat. Men, наверное, yil bo'yi yuvinmasman. Oy, такой симпатяга. Oy. G'afidingiz, sizning bilan selfie tushdan yoraymi? Sizning palkangiz bormi? Palka? Ну, селфи palka jiroqdan tushirishin endi. Alaysa mana bu длинная мерка orqasida siymaymiz. Мен высокомерка, сину крупногабаритный. Men упругая. Bo'lgandek. Men Idet tushir tutibdi. давай. Oy, rahmat sizga. Qo'ya ko'rsatali, Elvira ko'rsatali. Ужас. Siz boringiz bor. Вообще классно chiqqan. Yo'q, aytar. Oy, mening tush razmazalız. Oy, koshmar. Yog'idan tushirga kerak. Sen o'zingda koshmar endi ul, ужас. Qarali, Elvira. Au. Kim bo'ldi u? Sen narsa tanimadingmi? Yo'q, chet. Bu bit Yıldız. Yulduz? Eng populyar jurchi Marat Shaybakov. To'xtali. Marat Shaybakov, u bit blondin. Ada. Bu bit qora. Bu bit bilasizmi kim? Bu bit tegi. Ну, kim hali? Fediz Ganiyev. Да ты гонишь. Да не гоню, а гони Федис. Точно мен сен айтам. Мына ол Темированың ири. Yo'q, sen botadың. Ул түгел. Мен аны дөресеңне әйткәндә каядыр күргән бар. Мына мен дә каядыр күрдем. Вот мына. Оныттым гына. Мен бит диетага утырдым. Сен диетада опять. Опять диетада 2 килога ябыктым. Шуннан соң баш вообще эшләмей. Мына синең шул мазгаң 2 килога ябыкканда инде. Кипкән. Кем киткән? Кем киткән? Мен киттем бер көнне магазинга. Ну. Карыйм дигәндә аквариумда тере балык саталар. Ну. Тере балыклар, алар әле 30, әле 20 тынкышлап тутырганнар, біләсең, алар бер-берсенең чешуяларын ашый башлаганнар. Так жалко. Акшам җиткәнчә алдым буларны. Ну, 2 штук. И кайтканда аларны иреккә, Волига җибәрдем. Диңгезгәме ни? Юк инде каян Уфада диңгез булсын. Ну. Урманга. Алар да бит хайван, йөрсеннәр шунда. Точно. Аларның да ашыйсы килә бит. Син беләсеңме, нигә балыклар сөйләшә алмый? Нигә микән? Син башыңны аквариумга тык та сөйләшеп кара. Точно! Авызга су тула бит. Ну. Аквариум дигәннән, мин беләсең бер көнне кая бардым? Аквапаркка. Аквапарк. Ну хотя бы әйтергә өйрән инде. Точно. Аквапаркка. И что там? Анда шундый кыйбат буфет икән. Bütün akşam şunda bitti. Эльвира, аквапаркка суда куйынырга, суда yüзәргә баралар. Ну мин бит yüzә белмим, ашый беләм. Беләсең инде ана симереп киткәнсең тагын. Ой, әйтәләр бит менә фейри удаляет жир дип. Ну конечно, самое популярное средство. Пычагым да не удаляет. Вот 2 атна эшемне фейри белән удым, бер тамчы жир бетмәде. Ну син дурочка, конечно. Ну кем курсакны фейри белән
uyanıva indi. Nega? Mine min. Sterli tamak sodası bilen yundum и все нормально. Без никаких изменений. Ну, sen вообще стройная. Құрал Эльвира, мен де бит ул аквапаркка барған едім. Ну, Раздевалкада бір вақыт шешінем. Қарайым тегінде тишек. tişik. Yakınıрақ барып қарасам, тегінде бір әрмен мандарин сатып отыра. Вот, uylap qara endi. Nindi dura razdevалкада şişingende tişikten Ermenning mandarin satqanı qarab o'tirayin, deymi? Мен қарадым. Dura, ul seni qararga tiyish bo'lgan. Şulay mı? Ну, Eytem kiyingende bir күз қарап тұрайды, мен күзгі деп ойладым. men bitala akvaparkda basseynga bardım. Anda shunday ko'p xalq eye. Şulay mı? Men shulay quyunib yotam, nu balalar bilan endi. Ну, как обычно. Ну, bir vaqt birov chiqdi. Ul mana qizil lastidan, qizil plavkidan, ham qizil galstukdan. Kış babay, bulet biri. Yo'q, Anvar Nurgaliyev. Enver! Точно! Enver bit bu, bir anı payamıçkam uznalı. Aytdim bit qayerda ko'rgan bor deb. Qarali, Elvira, kstati, Enverga bit 15 yaş ekan. 15 yosh tugul, 15 yil. 15 yıl, anarsaga 15 yıl. Ну, chiqqanina 15 yil. Elvira, ul что, o'tirdi, что ли? A? Yo'q endi Alloh saqlasin. Sahnaga chiqqanina 15 yil. Точно, Ну, юбилей! yubiley. Sen anga bir pодарок aldingmi? Ну, конечно. Narsa olding? Onun bir kızıl galstuğu var. Ну, Kızıl pijagı var. ну, Emin ona kızıl koyuş bile gidiyor. qizil qoyish. Ne pamat Kızlar. kızıldı soyl. Qizlar, mında motor kishilargina bosib turg'a tiyish. Пожалуйста. O'zingiz turunda da. Onda sizni Enver kutyapti. Anvar, Anvar. Enver bir birinci birisi geldi. Do'stlar, 15 yil kishi turmushi ul ko'pmi, alla azmi? Agar sen kishiga 15 yil davrida yaxshilik qilib yursan ekan, izgilik qilasan ekan, bu albatta big as. Agar sen kishilik dunyosina biror zararlik qilasan ekan, zulm yasaysan ekan, bu behisob ko'p. Bir kishi o'zining big zo'r yashina kelib yetgan, qort bo'lgan ham o'lim to'shagida yotar ekan. Mana yanına qortlari kelgan, bolalari qaytgan, onoqlari qaytganlar, zo'r bo'lmaga yotqirganlar. Eti, sening yanга yig'ilishdik, so'nggi so'zingni ayt. Mening yanga bolalar qaytdimi? Qaytdi, eti, qaytdik sening yonda, baribizda uli bo'lmadi. Mening onoqlarim benim yondami? Sening yonda, eti, sening yonda ko'rshlar kirdimi? Ko'rshlarda sening yonda, ayt so'nggi so'zingni, eti. Barig'izda menim bilan zo'r bo'lmada bo'lg'ash, ne shurtima kuxnyada o'tjana deb aytadi. Kishi yashav davrida o'zidan so'ng ningida bo'lsa is qoldira. Hozir sahna to'rina do'stlar. Elina Nurg'aliyeva, tag'in bir qat sizning qarshida. Bek zo'r rahmat. Do'stlar, durustligini aytganda, biz endi o'zingiz bilasiz, oqsha hamon yetmay, birgina ishda ishlab oqshani xotinga yetkirib bo'lmaydi. Xotinga yetmay bit endi, shulay. No, mana shunga ko'ra ikkinchi ishga ko'chdim. Mana telefon orqali oqsha ishlayman, hozir telefon daveriya. Menga shaltiratib, kengash so'raylar, burishlarni so'raylar. Men bo'lishgan qadar ularga bo'lisham, oqshasin kisaga salam. Ho, mana shaltiratalar. 5 sekund o'ziga, Alo, tinglaymiz? Alo, Ayya? bu telefon doveriyasi mi? Ayya, bey, telefon daveriya. Kengash kerak edi oğlum. So'rag'iz, abi, beramiz. Men yolg'iz yashovchi bir yoqimli evi. Ayya? Mana internetdan bir o'ris bobong bilan yozisha boshlagan edim. Aha. O'ris ham bek shamallig'ini aytali nechik yozarga. Мне 35 года diyergami? Alla 36 leta diyergami? No,
Dürüsün, mene все время 75 lет deyip yazıp jibersen dürüsrek bolar. Oğlum yaş turunda tugel. Ten temperaturası turunda söz alıp baran bir. Benim ten temperaturası yıl boyu 35 yürüyor. Şeyge 36 hemen. Şuna мне 35 года. Alla 36 lет diyergeme. No gilde bulmasa krasavitsa с очень изменчивой температурой deyip yazıp jiber. Rahmat oğlum rahmat. Yarı hoş abi. Ha, tağın şaltıratalar. Alo tanlıyız. Ay ulan min ay ulan bulaşığız bir ulan min kızı. Tanıştığınız in karışın. Nerse buldu? Mini hatın taşlap gitti. Katın taşladı kaçan? 15 minut elek. 15 minut öyle kaya gitti soğul. Kibetke. Soň indi 15 minut öyle kibetke gitken hatın için жылап oturmaylar, gafaytı kıskan işine. Soň ol bek meni üstten biklep şap gitti kabahat. Eminim baş ağırta, ko'nglim yana. Buluşmayın zinhar. Bir funfurik knap kelali. Ap kelgenler dey. Жоқ бар bilan şaltıratmağız in karışın. Bunda ciddi problemler var şaltıratalar. Sağ bolağız. Ana уже tağın şaltıratalar. Ey tanlıyız. Oğlum ko'rali. Никогда не испытывала экстаза, alla iki ustazımı. Evet. O bet никогда не испытывала инсульта. Bu tıyım şol narsani dürüst rahmat. Yara hoş abi. Hey, bular bilan ulasın tülke. Aha, şaltıratalar iyi. Ay ulan min ay ulan buluş indi. Nerse hatın qaytmadı mı ney? Qaytmadı. Benim tüzer hal kalmadı. Men hazır balkondan düşem. Duraklanmağız. Neçenci etajda turasız? 5. etajda. Soň yığılıp düşersiz. Üzüge şel tugul, mene bir kişi başına düşse çul kişini şellegiz. Yok sileştirme. Benim tüzer hal kalmadı. Men düşem. Skori şakırt men düşem. Mene has koru şakırtırga kerek. Tezrek söylegiz, пожалуйста. Nerse buldu? Alo, Aye. bu telefonda vereyim ha? Telefon da verirsen keş. Nerse buldu? Abi, bizning kuchnya tarazasi qarşısında bir abi elinip dura. Sinanın abi ikenin kayan bildin? Onun ıstanı yok. Abi, kişi senin eski pidar sipsen nerse bula? Bilmeyim. Emir hazır bilecekmin. Le. Mene sina me. Aye tanlıyız. Ay ulan min ay ulan. Nerse mujik? Birinci etajga çıkıp gittin mi? Yok. Men 2. etaj bilan 3. etaj arasındagi kirvonda ilinib turam. Her ştanın kaya. 4. bilan 5. etaj arasında kaldı. Слушай, мужик, сиңа хәзер бикне авыртырга, может? Ey malay, oynama. От сиңа мында килде, кузгалды эшләр. Алло, тыңлыйбыз. Oğlum, Оу. сгорели дрысмы, alla похернели mi? Нәрсә сгорели, почернели абый? Sen internette oturup plitedeki kukey tebesi yanga. Babana nişik dürüst yazar ha? Ну, абый, zaten Melis degende yazda jiber. Oğlum rahmet kengeşlerin için bakıtlı bul yama. Okey Google. Ot абый, ot молодец. Әйе, тыңлыйбыз? Ay ulan min ay ulan. Нәрсә баш авырта? Yok, baş ağırtığı bitti. Bütün jir ağırta. Слушай, сен ней, скорый помощьтамысың? Yok, kiriden 5. etajga minip baram. Сен 5-нче этажга ничек менә әләсең соң? Сыңтыгы малай buluştu. От жәмәғәт, от шаба дөнья, от дірлей бүтін әйбір. Bir нәрсе тик урында тик тормый. Безнең бүгенге концертыбыз тем более самый гүрләгән вакыты. Сезнең каршыда сезнең яраткан артистыгыз Әнвәр Нургалиев.
Мәхәббәтең белән урадың да, тормышыма кертең яңалык. Көчле минем сиңа булган хисләр, сөю китаплары язарлык. Назларыма күмелә җаннарым, елмайыплар миңа карасаң. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Назларыма күмелә җаннарым, елмайыплар миңа карасаң. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Әмләйтең иртә кичләремне, чәчәк атты сөю гөлләрем. Исемең саратлап күңелемнән, сине уйлап йөргән чакларым. Назларыма күмелә җаннарым, елмайыплар миңа карасаң. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Назларыма күмелә җаннарым, елмайыплар миңа карасаң. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Синең өчен мин әзер барысына, син шикләнмә, ышан сөюгә. Чын күңелдән, чын йөрәктән әйткән, яратамын дигән сүземнән. Назларыма күмелә җаннарым, елмайыплар миңа карасаң. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Назларыма күмелә җаннарым, елмайыплар миңа карасаң. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Кабатлап әйтәм сиңа, яратам, яратам, яратам. Яратам, яратам, яратам. Әнвәр, без сине бик яратабыз. Сиңәргә исәнлек, саулык, гаиләңә исәнлек, саулык, иҗадың гомерле булсын. Рәхмәт, Эльвира. Ну, мондай чәчкәләр. Рәхмәт. Привет. Ясмин. Әйтәле берәмсә. Спасибо за все, спасибо 100 раз. Спасибо за завтра и за сейчас. Пусть годы и беды вас обойдут, а добрые ангелы вас обойдут. Руслан Мухаммадиевның кызы бу. Ул ангеллар балакайым үткәләп китәләр шул кай вакытта. Привет! Син ангел булып килдең, ярыймы? Сиңа чупа-чупсмы или шоколадмы? Или и то, и другое, да? А, дама? Мә сиңа. Бу сиңа. Ясмин, люблю тебя, спасибо тебе. Ты просто звезда.
Менә нишләмәк кирәк? Да, Руслан, булар синнән уздыралар. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт, дуслар. Просто мин уста гафиралла табаки. Менә дарактырсың. Эльвира үзең күтәрдеңме? Илгиз күтәрдеме моны? Зур рәхмәт. Дуслар, ну, мин инде дөресен әйткәндә 4нче көн исерекмен. Врачлар күп мине кодировать итәрсез инде ярыймы. Чынлап та зур рәхмәт. Монда дөресен әйткәндә мин әле бу эйфорияда йөрим, аңлап бетәлмим. Хәзер күчәбез хатларга. Программа буенча. Гөлшат беренче бүлектә үк хатларны укыды башлаганы. Син үзең укыйсыңмы? Дуслар, зур рәхмәт. Кадерле әтиебезнең бүген туган көне, 67 яшь. Шуңа бәйрәме белән аңа кайнар тәбриклибез. Әтиебез Зарипов Равил абый. Кияүләре 3 кызы һәм оныклары. Равил абый, туган көнең белән сезне. Туган көнегез белән рәхмәт сезгә. Әткәй исән чакта, кайтыгыз туган якка. Әткәй, Алла бирса, кайтырмын туган якка. Зур рәхмәт. Анвар, поздравьте с днем рождения Залифу Сагдатовну. У нее сегодня 6.02.2016, она в зале. У нее сегодня день рождения. Спасибо. Так, Залифа Сагдатовна, она маржа или сіз маржамы? Рәхмәт. Урысча құтларғамы, татаршамы? Мин сезне құтлыйм, Залифа ханым. Бәхетле булыгыз. Рәхмәт. Килгәнегез өчен рәхмәт. Соңга сукканыгыз өчен рәхмәт. Бар аккушлар, Ахмадинур Рүстәм. Рүстәм Аратыч. Рәхмәт. Ничегә? Бара кыштай кагынып сәңгәр күлләрдән, ястын озак еллар сезгә парлап йөзәргә. Җитегез көмеш алтынга туйлар уздырып, бара кышлар шикелле бәхетле булып. Бара кыштай кагынып сәңгәр күлләрдән, ястын озак еллар сезгә парлап йөзәргә. Җитегез көмеш алтынга туйлар уздырып, бара кышлар шикелле бәхетле булып. Бара кышлар шикелле бәхетле булып. Булды җитте. Бершәр генә куплет ич. Просьба ароматизатор не пускать, дышать нечем, аллергия народ просит. Ну, дөресен әйткәндә бу ароматизатор түгел, бу туман дип атала бу. Ароматизатор белән без пользователь гафу итегез инде. Ну, анда программа шулай, аны бернәрсә эшләтеп булмай. Әз генә түзегез инде. Мин монда скорый помощь тора, кирәк булса мин нәрсәле теге маска бирәм. Сөйләштекме шулай? Ачыламыйсызмы? Җырларга да җиңел түгел туманда, ну түзәм инде. Матурлык өчен тырышабыз бит. Красота требует жертв. Так, тиз генә укыйм, вакытыгызны алмыйча. Минем бүген бу Уфада соңгы концерт, минем кайтасым да килә. Мин иртәнгә халык монда турырга әзермен сезнең белән җырларга. Чынлап әйтәм, валлаһи. Салям Анвар Марварович. Җан дусларым ишетәсе килә һәм ошанам. Заранее спасибо. Диаз, Руслан, Ильшат, Айгуль. Ошанам, ну, Диаз милләме синең урыс татар икәнеңне. Ну, ошанам дип языла.
Niye başını tüpeniden ayrılabız diysen mi? Niye başını tüpeniden ayrılabız diysen mi? Belki yeli ayrılmabız şanam. Belki yeli ayrılmabız şanam. Припевын гастрольдан соң жырларбыз, ямы? Рахмат, хурматтуу Әнвәр энем. Бүгін 6 февраль күні менің қойын сіңілім Кензебаева Залифа Сағадат қызының туған күні. Біз оңа ныклы сәлемәтлік, ұзын ғұмырлар, тазалық рахмет. Абыйы Галинур, жеңгесі Фируза. Біз де сізге қушылабыз. Анвар, 4-й ряд, Диаз Гульшат, мы тебя яратабыз, ну просто... Ну, нык деген. Гүлшат, білем мен сені яратканыңна. Сен де білесің мен сені яратканыңна. Рахмет. Диаз күннәрсіне. Зор рахмет. Білеміңсі, бір машинаның ПТС-кісі бұғай. Эльвир, мына бүләк иттелер меңе бұғай. 570 Lexus. Біздің достарыбыз Гадельшина Светлана Талгат қызы Ильшат Утяшевның ұлы Утяшев Ильшат Даян ұлы үйленішкенлеріне 8 ел деген. Яраткан жырлары, дин бойлары. Рахмет. Ну, тағын бірсі, 2 секунд. Мұнысы Гүлшатны тағын ұтырайды. Рахмет. Ну, неге дегеннен, айтасым келе, сіз барығызда менің ижатымны көбігіз білесіз. Менің ижат yolu башланды ихлас түркіміннен. Мен бай айттым бұғай. Менің практик yolum сәхнәе башланды 2000 жылда. Оқырға кірдім мен 91-де. Шоның 13 жылы мен артист болып қиялланып үйредім. Бүгінгі әтеклім артист болып болмай қалманды. Шоңа көре 15 кіне ел ол. Әлі Алла берса келешектер бек көп. Ихлас дегеннен, мен енді міне бүгін залда отырға дейш Айсылу Загреддино. Айсылу сен мында ма? Қоя сен? Ну, бұлырға дейшін білмейм. Әйтесім келе. Жеткерлер өзіңе, зор рахмет Айсылуға. Шушы сәхнаға мені күшлеп бастырды. Кетесі келген вақытлар болды. Бұлдырып бұлмайдыры, нық ауырайды. Ол енді әнуар түз, 1 ел еріп қарадайды. 1 ел еріп қарадым, 2 ел, 3 ел болмады. Міне, әкірнәп, сіздің ерден білем. Зор рахмет сізге, достар. Шушы үрлерге мініп барағыз. Міне, ихлас дегеннен, шул вақытта менің қойсы бірінші популяр жыр есігізді. Популяр дейбі, ол вақытта менің үшін популяр енді. Ол вақытның енді, не енді? Бірсі, тағын бірсі. Правильно. Туған күн. Оппақ қорлар дейбі аталайынды. Әйді, Илдос. Оппақ қорлар, яуа туған күніде, көңілі кәйім сиңа толпынан. Туған күнің белен құтларға дейіп, жаным тәнім сиңа ашқына. Бүлләк итем сиңа матурқайым, ал сутаңда отқаны шәшәкілер. Ал нұр сивіп еші қайғы көрімен, миннен сиңа изге тіләкілер. Ал нұр сивіп еші қайғы көрімен, миннен сізге изге тіләкілер. Туған күнлеріңіз белін. Әйті бітірге ұныттым. Міне гитары, баян, қызлар гитара ойнай, баяннар ойнай, қызлар жырлы, синтезатор өзіне барысы да бұлар профессионал музыкантлар. Әйтесім келе, гитарада да ойнай алабыз, баянда да динди инструмент тілейсіз, шының білән сізге жырлайбыз. Сіз де менен білән жырларсыз. Қазір Руслан сен айттың Умырзая дей. Умырзаяны қазір жырлайбыз. Әйдәлі Илдар.
ketkerdin Yazgı taşkın Kükreu bulup Evgileysen Bulup yavur Yazgı umurzayalar alır Umurzayan Ütmesin ömür zayan Etsin minan Umur zayan Yaşlık yarım benim koyan Etsin minan Yaşlık yarım benim koyan Yaşlık yarım benim Bu benim baldız, iki toğan. Zor rahmat. Umurзая oldu. Так, belki Демеуларына да жетеміз. Елегіз бір элекке бірер урам кейін баян білінді. Баянларды мәхрүм қалдыр ма екенді? Бик талантlı егітлер, Илнар білен Руслан. Еле егітлер. Uyuna dostum garibunanı sinema kor oynatasın şu oynatasın şırlatasın güngelini Uyunatasın, şarlatasın, güngelini yuvatasın. Uyuna dostum garımınını bizning avul kuylayana shu o'ynab uzaklarni o'zib qizlar yo'qlab yotmasin uyina uzaklarni o'zib qizlar yo'qlab yotmasin Uyuna dostum garımınını uynalı Oğlu idep beşol Sine uyunağan Bizi çırlağan Balısını sağlıp Silergen Sine uyunağan Bizi çırlağan Balısını sağlıp Silergen Balısını sağlıp Silergen
Ruslan Галин баянда. Ilnar Gilmanjan. Bray Baltaş. Zor rahmet. Zor rahmet. Hazır. Dim boyları. Sarı çeşke. İzzetsizde alasız. Sarı çeşkelerini üzüp. Yalgız kalaklarınız. Sarı çeşken, izzetsizde olasız. Bin boylar sarı çeşken, izzetsizde olasız. Sarı çeşkelerini üzüp, özünüz yalnız kalasız. Sarı çeşkelerini üzüp, özünüz yalnız kalasız. Rahmet ıslar, yaradan sizni. Bin boylarına düşmezsem, görmegen bular idim. Sarı çeşkelerini üzüp, girmegen bular idim. Bilmegen bulur idim. No ko'ngilni sizning bilan do'stlar. Ufa rahmat. Boyları gayıpleme, sarı şeşek üskeniga. Leme din boyuna düşkeniga. Gittik din boylarına düşsegiz, sarı şeşek üzmegiz. Din boylarına düşsegiz, sarı şeşek üzmegiz. Sarı çeşkelerini üzüp, yalnız kala kurmengiz. Sarı çeşkelerini üzüp, yalnız kala kurmengiz. Sarı çeşkelerini üzüp, yalnız kala kurmengiz. Sarı çeşkelerini üzüp, yalnız kala görmekteyiz. Sarı çeşkelerini üzüp, yalnız kala görmekteyiz. Men jırlıysiz deyip tura. Mınдай нәрсе деп yazılgan. Amir. Kim deyilgen? I love you deyilgen bu gayet. Aha.
Siz tanıysınızmı bu yigitni? Bu Amir Yagudin. Mine sizge bir sirni aytam. Bala kerak chaqni qonaqalarga barsang, Rustamlarga gul jırlaydır. Mine 2 yıl paryat benim konsertda jırladı. Hazır qonaqqa barib so'rasang jırlamaydi. Tulki konsertda jırlayım dey. Mine bugün sen söz berding menga jırlayım deyip. Qaysin jırlaysan? Не будешь, что ли? Ну, другой раз. Давай, bir beşini. Zor rahmat. Üsteler bular. Yalandırıp kına. Rahmat dostlar. Көңілләр толды. Дүрсін еткенде, рахатлар көп болды. Мындай рахат. Бірінші мәртәбе оңғы кебек. Зор рахмат достар. Sizge bir яңа жырыны тәкъдим итәсем килә. Аның композиторы бүген залда, минем якын достым. Орал абый Султанов. Алай җитте миңа Сириннар турында җыр. Аның инде исемен без Кайф дип атадык. Ак Сириннар һәм Кайф. Орал Султанов музыкасы. Зифа Банагаев сүзләре. Ак Сириннар. Aksirinler, şeşe kattı, kapak sirinler, kullarında aksirinler, irinler de bizden irinler, irinler de bizden irinler, akıllardan şaşayazgan günler, akıllardan şaşkan günler, aksirinler, ah bu sirinler. Aksirinler, ah bu güzeller, ah bu sarılık güzeller. Gözlerden kutlu sırlar, anlayınken şuna sirinler. Aksirinler, ah bu güzeller, sevim deyip canlı etken süzeler. Aksirinler, komaklılar, yokşuyum deyip sinagın algılar. Aksirinler, ah bu sözler, ah bu sırlı sözler. Seninlersiz yaşayamam, bittiğinde bitti tüzümler. Aksirinler, ah bu sözler, irinlerden bizden irinler. Seninlersiz yaşayamam, bittiğinde bitti tüzümler. İrinlerde bizden irinler, sirinlersiz yaşayalımam, bittiğinde bitti tüzümler. Ah sirinler, ah bu süzler, irinlerde bizden irinler, sirinlersiz yaşayalımam, bittiğinde bitti tüzümler. Sirinlersiz yaşayalımam, bittiğinde bitti tüzümler. Aksirinler, kura sirinler. Башкортстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиев.
Лилияна Ирназарова. Дүртиле. Рахмат. Лилияна, рахмат. Ясмин, біз сенің білен қазір нәрсе эшлейбіз. Давай мен сеңе бірер шупа-шупыз. Ярай ма? Мә, мұны туғаныңа бер. Рахмат. Руслан, помада сүрттіңіз ме маңғайына? Құрметлілер, юбилей дегеш енді 15 жылық бәлікейгіне юбилей, ижат юбилей бұл. Құтлаулар бек көп кішілер құтларға келді. Шыларының бірсе. Бек еш, популяр, Жерхан бию ансамблі қонаққа келді біздің құтларға. Баразда дейб атала. İser misiniz? İser misiniz? Canım. Onun bilen söyleşme şokrak. İşitmeyiz, işitmeyiz. İser misiniz? Здоровенько, здорово, Кострома. До Ковыляли приехали, слава Господи. Поздравить пришли. Жанкай, келели. Анам bilen söyleşemeyin tekme. O Tatarşan lami marja ola. Marja? Marja, ya. Әне киімі бит татарны қына ашап тұра. Oğlum Tatarşa zırlap zırlıyşı abi. Bas balnişka kitap vardı. Mana bu tane bir tam mağaç marjanı aldık sonun bilen zırlap zırlıyor. Үзен кім біласыңсың? Ben Bayanis Ferit, at kazangan Bayanis'te. Фәрит, Aya. бір яқтағына ойнайсың мұны сен? Әлі 75 күні бір яғындағына үйрендім. Аннан соң қалғанында екінші яғында үйренермін иншаллах. Шолай ма? Ая. Сәхне сізнікі? Рахмет олым, рахмет Жанкай. Ая. Оңыштыр сен, ая. Айда Матрона. Погоди-ка, Фарид. Народ-то есть, не вижу, свет мешает. Народ-то есть. О. Кажись, полный зал, Господи. Ну что, порвем зал, поехали. Как бы сама не порвалась, айда, кышкырма. Давай. Здравствуйте, Исен месяц, мы хитовый коллектив. Сейчас поднимем настроение и добавим позитив. Нас позвал сюда Анвар, денег обещал амбар. Так что мы сейчас втроем про певцов куплет споем. Ох! Погоди, Фарид, погоди. Да погоди ты. Джамиля! Джамиля! Рукой махай. Джамиля! Ты чё стоишь, как истукан? Плясать надо! Юбилей же поздравить пришли. Как я плотком махну, ты пляши, понял? Махнула, ты пляши. Да не сейчас пляши, когда куплеты пойдут. Поняла? Будь внимательно давай, поехали. Ай, горбушку, эх! Улясың bu abiler bilen. Поехали, не волкай. А певец Фидан Гофаров имидж поменял совсем. Он танцует хипу-хопу и читает репу всем. Эх! Ты что поешь, Матрона? А что, правду пою? Что, какой Фидан Гофаров? Не ди хипу-хопу, не ди рэп поет. Жили-были, ди да бабка, что ли? Какой бабка? Ну, рэп это американские частушки. Какие частушки? А как поют-то? Ну как? Типа того.
Üfü yükeleri bizden Hatta Ali, yaprak yara şiirleriler. Üfü kişileri bizden Hatta Ali, güle şiirlerler. Yok. Вот, Форит. Главное в рэпе в конце ёкнуть. Понял? Как бы мне не ёкнуть тот от тебя? Погоди-ка. Джамиля! Ты чё верхний брейк-данс танцуешь? Хип-хоп танцевать надо. Хипу вправо, хопу влево. Поняла? Не путай. Поехали! На концерте у Айдара я устроила сюрприз. Вышла я к нему на сцену, станцевала стриптиз. Ой, прости, господи. Что станцевала? Стриптиз. Эй, порвала я зал в тот день. Эй, секси-леди. Хоп, 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 хоп. Айдар офигел. Ты, Матрона, давно давление-то у себя мерила, нет? Ой, точно. Надо таблеточки принять. Ладно, потом. Поехали. Следующий куплет, А когда Анвар на сцене глазками стреляет, кто посмотрит на Анвара, разум тот теряет. Какой разум? Голову потеряла. Влюбилась я в девоньки. О, Боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына. И я хочу от тебя дочку. И точка. И точка. Ой, люблю я этого Анвара. Матрона, что поешь-то? Какого сына? Какого дочку? А не жалко ни дочку, ни Так сына. родилка-то у тебя давно сломалась уже. Ну что ж ты, не при людях такие вещи Ай, говорят. да пой, да уходим, а? Давай. Рядом гармони спорит, ночью сильно он храпит. У него любовь не я, а певица хония. Смотри, Джамиля, Фарид обиделся. Че, Фарид, правда глаза колит, да? Что мой секрет всем говоришь? Что говоришь? Все знают твою невзаимную любовь к хоnie. Вот сейчас возьму и всем скажу твой секрет. Какой секрет? Какой секрет? Какой секрет? То, что ты за кулисами целовалась. Ты что клеветаешь? С кем я там А целовалась? с кем только не А с целовалась. кем я там целовалась? С Анваром Нургалиевым целовалась. Ну так у Анвара юбилей. Чмокнула по дружбе и все. 3 минуты засос целовала. Зубы там и оставила. А то я смотрю, куда протез делала. Ой, господи. Ну, Айда давай, уходим, всё, а? На прощание пожелаем крепкого здоровья. Хлопайте в ладоши нам. Мы еще приедем к вам. Ой, ой, спасибо, дорогие. Ой, спасибо. Матрона, Чего? ты это, когда с Анваром целовалась, деньги за выступление взяла? Конечно, взяла. Думаешь, зря я его целовала, что ли? Матрона, тогда деньги на двоих поделим, ладно? Этой Эй. старый не дадим. Поделим, протранжирим, прогуляем Ага. по Уфе. Как на двоих-то? Мне надо деньги надо, Погоди, Джамиля, ты ж глухая. а ты слепая. Чего? Дай деньги. Смотри-ка, старая Дай корга еще обманывала нас. Ничего не помнит. Толковая. Yigit Kalifanov, Rustam Hasanov, Abid Kalimulin. Qadr do'stlar, sahnamiz turida Qozondan kelgan martabali qonaq, Tataristonning ot qozongan artisti Liliya Hamidova.
jay suluşı jaylarda keldim mena seni görüp şaşap bulup gördüm men hıyalına mahabatna sakligayda ışkındırmay kollardan jitaklaşıp oqtongaşa barik şuşu yollardan mahabatna sakligayda ışkındırmay kollardan jitaklaşıp oqtongaşa barik şuşu yollardan barik jitaklaşıp bu dünyada yarı senin var senin bilen ko'ngil sen gülesin men yılmayam şuşu baxit tugilmi mahabatna sakligayda ışkındırmay kollardan jitaklaşıp oqtongaşa barik şuşu yollardan siz bulganda qayg'im bizda yo'q qashiga sog'ishlar biz bugun eng baxtli par qanotli oqqushlar mahabatna sakligayda ishqindirmay qo'llardan jidaklashib oqtongacha barik şuşu yollardan mahabatna sakligayda ishqindirmay qo'llardan jidaklashib oqtongacha barik şuşu yollardan jidaklashib oqtongacha barik şuşu yollardan mahabatni sakligayda Rahmat bek zo'r. Mana sizlar antraktdan so'ng butunlay ikkinchi kayflar ko'tarilib ketdimi? Rahmat. Endi bilasizmi, Anvar aytib o'zdi, sразу menga aytib kesatib qo'ydi, jeyilib, silanib turma deb. Shunga ko'ra so'zimni qisqa tutam. Bo'ronlarni gina dulatam da kirib ketam. Bo'ron do'li sizin uchun. Buranlarda, buran işlerinde Oldun indi buranlarının dulağan kışlarında Uğradı da kışağına, uğurladı seni buran Bak buran işlerinde seni kurgandey bulan Buran Bak buran işlerinden giyinip çıkarsın kısle Buran duli, buran tınmi, buranı şundi kışle Bak buran işlerinden giyinip çıkarsın kısle İşitine tortup alayım seni buran işinden Uzun buran bulur idin izle
Sizge düştü mü bu jır? Adaşma zinhar adaşma Kur'anlar arasında Sensiz kalan bu gay indi Kur'anlar arkasında Kur'an duli, Kur'an ınmı Kur'an'ı şundi kışlı Appa Kur'an işleri oluyor Çıgarsın tüsüle Kur'an duli, işitmeyim sizi Kur'an'ı şundi kışlı Appa Kur'an arası Suya Ufa, men sizni pek katı sağınğamın iken Barınızı da pek katı yaratam, hürmet etem Selamet bulunuz, boy, devletli bulup yaşayız Buran duli, buran dınmı Buranı şundi kışlı Appa Kur'an işlerinden Gelip çıgarsın tüsüle Buran duli, buran dınmı Buranı şundi kışlı Appa Kur'an işlerinden Gelip çıgarsın tüsüle Appa Kur'an işlerinden Gelip çıgarsın tüsüle Tataristan'ın at kazangan artisti Liliya Gamitova. Birinchi Altın Bars premiya laureati Liliya Gamitova. Liliya Gamitova. Bek zo'r rahmat. Esenlikda shirashirga yazsin. Sog' salomat bo'ling'iz. Liliya Gamitova, Tatariston, Qozon. Liliya Gamitova. Bunday tomoshachi Qozonda yo'q. Bek zo'r rahmat sizga. Liliya Gamitova. Rahmat, rahmat. Endi konsertimizni davom etamiz. Davom etamiz konsertimizni. Dальше men Sen kim? Quddus. G'afur eting, konsertni menga olib borga aytgani Anvar. Olib bora olirman deb o'ylaysanmi sen? Olib boram. Mana nechik olib qaytarman bilmayman. Shulay shul ish olib bordag'ina tugil. Qirol ilgis. Ayım? Sening bitin tajriba to'plagan kishi. Shulay opatniroq menga qaraganda. Narsa bo'yicha? Mana bir ikki kengash ayta olmassan ekan. Onda shibar qizlar, biyushilar bor. Mana nechik shularni yordam. Qizlar bilan nechik durust ettirib tanishirga endi, Sen bitinni bilasan. Bilaman. Yurata olmassan ekan. Yuratam. Bilasizmi? Birinchidan bo'lgan ish stoyka. Stoyka, anglaysizmi? Mikrofonni stoyka. Hozir. Yo'q, endi mikrofonni stoyka. Bosib turib, anglaysizmi? Mana qizlar qarshida sen mana bulayroq bosirga tegish. Mana sen ularni ixtiyorini jalb etirga tegish. Mana bulayroq bossang, qizlar qarshida. Shulaymi? Ayye. Nolay menga o'ng'aysizroq. Sen qizlar bilan tanishasing kelgach bosasan endi. Ayda bas, oyoqni olg'a. Qanotlaringni jey. Narsa? No, butoqlaringni jey endi. Vo. Shu normal. Normal. Ayba. Ondan so'ng boshni silkitirib kerak, mana boshni. Chata ovoz ochilar. Patchashkin qulog'ingga olakkan bet. Rahmat. Ikkinchidan bulg'at ish yilmayu, mana yilmayasiz mana. Yilmayib ko'rsatadi? O. Yaxshi, qoldiramiz. Uchinchidan bulg'at ishda qizlar aytmishi paxotka от бедра. Qizni ko'rding, uning yoniga ketding mana bulay. Tege o'g'izsimanmi? Nasıl o'g'izsiman? Aha. Ham qizga qaraysan da dashasın. Ey, shibarkay. Sening aningga kuyov kerak tugilmi deb. Сразу ма? Сразу aytiriga kerak, сразу. Как-то сразу неудобно. Может, постепенно гана? Ansa nechik?
Şupa-şups, konfet, kitap. Жоқ, мұндай ұшырақта бақланып тұрға керек түл. Көрдің, әйттің. Мен сразу әйттерге ұялым. Ұялма, ятсыз. Әйді, репетициясыз. Мен қыз, әшін жігіт, әйді. Мен андай хашаратлар белән танышмыйм. Дурак, что ли? Әле тәмәкедә тартасыңдыр әле. Өзіңе қара, штакетник. Күз алдыңа кетір, мен шибәр, сылу қыз. Күз алдыңа кетір еді. Күз алдына китерүдә шитен. Ну ладно, так попробую. Әйді, походка білән. Ага, так. Ей, Ширликей! Сенің әніңе кисәү керек түгел. Керек түгел. Рейте бит мен қоңшым. Ярайды, біршілма. Енді давам етеміз бүгінгі концертімізді. Әлбәттә, сіздің күшті алқыш арасында сіздің яратқан артистіңіз бүгінгі концертіміздің энерджайзері Әнвәр Нұрғалиев. Өксәдә йыллар тезелеп сафкан, йөрәк һаман сине ярата. Хатларда йөрмәй, хәбәрең килмәй, ике арада тирән кар ята. Ике арада тирән кар ята, йөрәк һаман сине ярата. Ике арада тирән кар ята, yürek hamanda seni yaratan. Bilmem kim bilen ömür itesin, ükenesin de bu bitmin tügel. Minde gül seni sağınam şolay, ikinci yarım Sina ting tugel, ikinci yarım sina ting tugel. Ükenesinden ol bitmin tugel. İkinci yarım sina ting tugel. Ükenesinden ol bitmin tugel. Selamlar yollayım, tanlısın miken, Uylamay kalgan bir günümde yok, Sondaysan miken, Jır bilen sina selamlar yollayım, tanlısın miken, Uylamay kalgan bir günümde yok, Sondaysan miken. Sondaysan miken? Jır bilen sina selamlar yollayım, tanlısın miken, Uylamay kalgan bir günümde yok, Sondaysan miken, Jır bilen sina selamlar yollayım, tanlısın miken, Uylamay kalgan bir günümde yok, Sondaysan miken.
Зор рахмет. Зор рахмет, достар. Бұл жердің авторы Илмир Залеев, Ахмет Шахи сөздеріне, рахмет композиторына, шындай іштәлік лематыр жүр, ижатқан үшін. Соң болмасын үшін вақытында яратырға керек. Махаббат тілейм. Зор рахмет. Яңа жырымны сізге іштірәсім келе. Рахим етіп тыңлағыз. Güzel icatken jır, babağa şeşegi. Urman boyunda yılıktım, abağa şeşegine. Gördüm de yuradım eli, bakıp gileşegine. Niye şeşke atmaydılar? Abbağa atayken Sima yozgan dağıtından Eğlenip koydayken Niye şeşke atmaydılar Abbağa atayken Sima yozgan dağıtından Eğlenip koydayken İzlegen bəxtin kapar Tapkan kişi dəxtli Uyu urman işlerinde İzle bulmuy bəxtini Niye şeşke atmaydılar Abbağa atayken Sina yazgan dəxtinden Eğlenip koydayken Niye şeşke atmaydılar Abbağa atayken Sina yazgan bəxtində Eğlenip koydayken Ezli bilsen görebilsen Bəxit senin yanında Anın hisleri günelde O yürekte günelde Niye şeşke atmaydılar Abbağa atayken Sina yazgan bəxtinden Eğlenip koydayken Niye şeşke atmaydılar Abbağa atayken Sizge yazgan bəxtlerde Eğlenip koydayken Niye şeşke atmaydılar Abbağa atayken Sina yazgan bəxtinden Eğlenip koydayken Niye şeşke atmaydılar Abbağa atayken Sizge yazgan bəxtlerden Eğlenip koydayken Bizge yazgan bəxtlerden Eğlenip koydayken Анвар, Джанакаим, тогда я предвидела, что ты будешь любимцем публики. И это сейчас свершилось, и мы это наблюдаем и вчера, и сегодня, и завтра будем это видеть, Владерса. Здоровья тебе. Гойля бәхеті, балалар бәхеті. Зур уңышлар тілеймін сене. Һәм хәйрле ұзын ғұмыр и көңіл тынышлығы. Люблю, уважаю и восхищаюсь.
Айсылу Загретдинова. Аның жеңіл қолы білән мен әлі бүгін сіздің алда. Рахмет, Айсылу. Зор рахмет. Тогда бір яңа жыр. Сізге ештіресім келе, бұл жырны жайтты Райлы Үмітбаев. Бұл барлық дусларыма, сізге, тамашашыма, якынларға деп атала. Сіздің білән мен бақытлымын. Бірге болайық, Алла берса. Бақытлы болайық, бірге бақытлы болайық. Yanda bulgan yakınların yaşevlerinin asıl meğanesi her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül durmuşlarının ayaz kügen bəxtlərgə gilərlədirəsin Siyən yarın balaların Girək sinan dostlar uğanların Her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen bəxtlərgə gilərlədirəsin Birge günler yemeli bir tabında aşılar bigrek temeli her vakitte yakınlarının şad yüzlerin ile gül küresi durmuşlarının ayaz kügen bəxtlərgə gilərlədirəsin durmuşlarının ayaz kügen bəxtlərgə gilərlədirəsin Bəxtlərgə gilərlədirəsin Зор рахмет, достар. Бармадыңыз ма? Мен бүгін жырлар бит көп, мен ертеңге тиклем кетесім келмей сіздің қырдан. Міне, ең қорыққаным шол. Қазір мен Уфада соңғы концертім. Не ішлерімін екен дейм, қайғырып берем қазір сізден башқа. Бар енді ол теге сборный концертлар, солянка концертлар. Олар сборный. Әміне сіз бізнекі тәнәфіс? Үшінші бөлікке. Мен риза. Міне, боя мен есерік дегеннен әйтәсім келе. 4-ші күн міне сіздің алқышлар астында, сіздің алқышлардан есеріп, башларым әйләніп, көңілләрім
Jirge düşmey. Mine şu hatlı karahat, şu hatlı köngüllü. Әйтеп бетер, минең şu елда көтеп алам şu көннәремне. Шушы январь азагын, февраль башын. Дулкынланып көтәм. Ул минем өчен концерт кына түгел, ул минем өчен имтихан. Сезнең алда, Башкортстан алдында. Зур рәхмәт сезгә, дуслар. Мин сезнең хисләрегезне аклармын дип ышанам, Алла бирсә. Тырышырбыз, Алла бирсә, бергә булырбыз. Сезгә таныш булган җырны ишеттерәсем килә. Ретро җырларыбызның берсе. Оныттым бугай. Сине уйласам, мине моң басам, борчылып йөрим, инде ничә ай, күңелем сизәр, назлы язларны, оныттым бугай, оныттым бугай. Unuttım buğay, unuttım buğay. Yarakta kaldı, dertlendi yarısı. Biz jırlap ötken, ul yeşil tuğay. Unutup bulmay, bulgan şarlarına. Unuttum buğay. Abatla bulmay, unuttum buğay, unuttum buğay. Seni büdünümü, lakin ülkenimi, yaşlıktan seni, süygeniga şulay. Senini tügel, yaşlıkның üzün, unuttum buğay. Senini tügel, yaşlıkның üzün, unuttum buğay, unuttum buğay, unuttum buğay. Yaşlıkның üzün,